Onkwa na ose aye. Etiefo osonfo elder Seth Budu fireman eni wuhia ejoda ukoda ene efieda bia ewo Okuman live worship Okuman 97.1 ye hia me because my ye ni a na wagye me sese ayeyi enka Awurade. God bless you. Medi Nikodochu Michael Edabudu live worship so na yete ma ye ni na wagye so ayeyi enka Awurade obia ntie Edabudu ewo ma ye so. Etiefo Midiani Minister Titi Mitie Elder Seth Budu Ewo Okuman Radio 97.1 Ewo Mayeye ni o ayeyi enka Awurade mreso no mienu edukusi no miensa bebe Patro Midin the Danny Miracle International Keyboardist Akuffo we here Okuman FM 97.1 me patro ya tune every Monday, Wednesday and Friday via Nefato Okuman FM Neti Elder Seth Budu 97.1 Ayan Washenesu. Amen. Alright, Mema Wakwaba Kasipa the Okuman 97.1 Ebrasu bio say Monday Mena was sensing konya ewa Okuman live worship. Every Saturday kopim say no miensa ebebono. Mena wo eti konya so ye page Awurade na yaye Awurade din no ekase kaise radio no eye Okuman 97.1 na edu awiase a masade ne say mena wo esia na afi ye page Awurade na ye ka kire Awurade say oyo ti asefo Nyankopon na ono eno di hire ewo wiase ba bia tumi bi ni soro efom ana asase ase a owetimi ene ye Awurade Yesu Kristo edi esie eno ti awiai efata yense mene wo ye page no na ye kron no na ye hyene ni monyam ka kire ne say oye awura mu nyina Awurade ene ahemfo nyina mu ehene baby I will be on betting at phone now for Facebook Okuman Radio 97.1 and I say bet me our YouTube Okuman Radio 97.1 now you know Akropong send ya abrenya no ya no ya come na fe yam pecha onyame a otiase na ya kan kire Awurade se nyo no na wa ya fa anka sesebri anka ya say anka ya yira anka stand for sorry tia ye no anka sabri ya hwehwe ye tikwan a enya de a ye behu ye enmonyam eni ni die enyina ekoma otiasefo Nyankopon SB anointed otumba semi control say o ka hu no ba bia no bomode na fo ani kire ho nei se otika mu na se ka no enoma enkoyie enoma nsisisu ya ya na eya hometi ye pa bomode se wodi wani ba kire mu obo Christ Apostolic Church asori dano ehu ewo ebriu Akuapem bomode se wodi o ka no be ko ho na fe omahwe na omatoto enoma nyinara ede amount na ebesi oka ni ye na nso de ani gye e de adrive se ne be ya nei wankasa wo kwaje wankasa wo nkwa emfa every winsam SB anointed to pastor say about the automatic transmission repair and programming autological ways na say ebia ewia oka no air conditioner emu enya dia etimi actually ya bomade fo ani kire ho ebia opese o ya alarm installation general maintenance and services no on the share no my all you changing bibiara e woka ho bia o say both petrol and diesel cars on the share na o matoto normally nyina e de ama o kama na normally nyina no awie ezie SB Anointed Automobile Services o me hwe no mabo o pese bia wo ne Okuman edidwa bomode say wo de wadi be kire Okuman 97.1 e wo Akropong-Akuapem bibiara o pese Okuman business biara opese ya no be say wo ton den na wo ye bomode na afi eda form team na abo na yetimi abo wa de ton don dewro edi amount na afi watimi atonwade na esi wiye na wanya bi so edi abo ebra wey eni asede a abredi na pese Akuapem eni Ghana man nyina
etiminya mfaso ewo Okuman 97.1 eso eti awie enche bia no ye beba wuram na yakopeja awurade baabi a wo biara ye no ebe kampom asori awurade na yaka kire awurade se no no na we yafa aka enenansa a yesiesi amanfo no ye di amanfo cosmetics ahodo aka ye di yakob but awurade a okaye ho na ohwaye nso oye ho ban kitaye mu na wama atamfo amfa ya nya hanam ama omose se awurade no ena awie ye pagya no na yaka kire ne se oye awurade na tumi ebro tumi nyina eso awie nyame Israel baby a wo dia sa wo kasa fide no atoa ye kona fe yakopagya awurade ba sabre baby a wo bia no e be se wo sha se wo dia no nyam kese ebe ma awurade impo se wahwa wo so ama adepa achen na wo twi mu nyina wo hu bone tie nie wawa omo wuwu no ebi wo fechen tie besi omo wuwu no ebi ewo sika chen omo wuwu no ebi ewo awunyade echen edan na wuti aye enti a wusu a wuti ase na awie moja edu afusane na techerema so eda wabodwu be se baby awo no wo sha ase obie wa no na wo de no nyam kese ede ama awurade na wakoja no awie kan se eni me ba Abigail ene wo ha ena Michael so ha Benjamin eso e wo ha no cross David Emia ya keyboard eso send ya David a bia wa no na fa mo nyam awurade abie senen mo nyam bia wa no na se awurade mo nyam baby a wo bia wo tika mu wo so baby a wo biara awie mo jadi wo fusana sasa udi mo nyam eduma awurade se nya awurade na wo yafa akiye kodai ani eti se wo fu akiya sorry bio let the Lord awie me pese wo pu akoma mu na so tie fo fina akoma mu na ape o peje awurade ka kire awurade se wan mo nyam e ma udi so e ya udi kase se nyame mo nyam o so mo story sister baby out to ade se awurade mo nyam oh lo sanda balu satana Jesus is so Jesus senen mo nyam abai me pese obo paye ka kire awurade se omra wakoma mu ka kire awurade se awurade brama kuma mu enoma biara eye noma esai ni para noma biara esai ni pa abrabo adire awo makuma mu awurade brama kuma brama tina makuma to safra awurade ka kire se obetira oh awurade ye ye wa wi braya kuma mu oh maso lumbalu satarabo sita baby awobia yami sira se watimi akwanisa ye be peje awurade ye didi kase ka kira ne se oya hini mu hini awura mu awurade abi papa o to san adom ye de nyame ase awie eja na so train na tu awurade de ne san na besi ho ye na ye wo mu no ye wa asudie ene ahome enti ye peje awurade baby awo biara ye peje awurade ti asene ni monyam akron amani di so asene ni monyam ye peje awurade ye peje awurade ye peje my God, my God, my God. Mesini ya bebrebe, adoya bebrebe. Rade, rade waya ame, baby ame ina yo, medana sio. Sana
sini ye bebrebe eni ato ye bebrebe rate erani waya mame edia mei na yo ada wasio mama san edia woma ye bei wayo ya bada wasio mama san wasi sanyara dina waya mumayaka senya yesu na waya mama izwaka sanyara dina waya mumayaka senya yesu na waya mama izwaka wasi esirani weradia muamenina ewe wama fayanya na mama wasi yadia yakira jani sanuma if you finish for the video mo papa video na bubu yadia wo esi afana si kama esio eniani abusuma sana radio you free My God. abusa kwanto sibia you free ma sana yesu na waya mama Israel wasi esirani we radia wodia wo amenina eta wama fayanye hana mama wasi yadia yakira dane sanoma afio fidi sufo na fidi mo papa na fidi na bubuwa yadia wo eti evana si kwama esio diana bosoma sena radio ya free abusia kwanto sibia ya free ma senya yesu na waya mama izwaka senya radio na waya mumayaka senya yesu na wayo wasesa pimtitigu nasami nasome kukowa apem titito nasami nasuwa kwa papa wadia waya mami rade adoso nyame fata aye nesesa pimtitigu nasami nasome kukowa sa apem titito nasami foni mwana wa papa wadia waya mami rade adoso nyame fata mese wusira wudi esra mi rade adoso nyame fata erade wama woswa pareme erade amajide pareme o adoso papa wama pareme o wama woswa pareme erade amajide pareme o adoso mese akawata fukwa naka mabura bona tete naka wata fukwa naka debia mesra sana medi mese akawata fukwa naka maya sra fo akawata fukwa naka mesa semede medifam na so sa pimtitigu na semena some kokwa sa pimtitizo na semena so wakwa papa wadia waya mamia brate adoso nyame fata
me wasn't be sawa. Me wasn't be mikazrewa. Papa, we are then a woman in Pakasa. We are then a Matu. We are then a Srotibubo. To me, Baina, what you can say. And you're something, what you know. What on your way? Habibi Sabo, Habibi Sabo, Habibi Sabo, Habibi Sabo, Habibi Sabo, Habibi Sabo. Barima, Akropong-Akuapem, Yadia Pajawudi, Yama Woso, oh, Oraya de Woody Aqua, Didi, Yapajawudi, Yama Woso, Yama Woso, Yadi Woody Aqua. Was a Akropong and Sahini Akropong Barima Akropong said yo said yo Yapajaudio Papa Yama was so I in the Yadi Wood Yakwa Didi Yapajaudio Yama was so to be the fire, I know you are. Daddy, Papa, Mama was so. My God, my God. Oh, I want for your mouth so that I and you won't know about 10 minutes. Oh, I am better with you. To me, the fire. I know you are. Daddy, Papa, Mama was so. But so when you know that, I don't say one crown on this hour. Hope you're ready. Oh, one crown on this hour. Hope you're ready. One crown on this hour.
what's your tattoo for the sunny for so? And we are in a buffer jet and it's time. What is so good to the window? I said, when you must look, can you be a woman? I said, can you be a woman? One on, no, you are singing upon a club. Oh, be a rat is a row. Me will go off of everywhere you want any. So what's your tattoo for the sunny for so? And another for jet and it's time. What is so good to the window? What's your doing? You must look, can you be a woman? I said, can you be a woman? One know you are singing about the cry. What your heart is a do. When you are going to fire, you are. And I was in a sour. A fatawa. Oh, Gama Yamuso. What do I come? I was in a sour. And I was in a sour. A fatawa. Mira was so. And I was in a sour. What's your favorite Sunday Papa Sunday? You would not be a son on your coupons. And yet, you know, Sanwa. Woman of Macama yet. Obama will be the home mirror. Obama will be the Dada. Onyamia Obama Fatayo. Obiarante Sado. If I'm in a something, I can do some rain. You would not be a son in your coupons. And yet, you know, Sanwa. Woman of Macama yet. Obama will be the home mirror. Obama will be no Dada. Onyamia Obama Fatayo. Obiarante Sado. Onyamia Obama Fatayo. Sida was Sida Sawo. Afatawa. Obama Yamuso. Sida was Sida Sawo. Wadoma Kumayada was Yana Sawo. Hero Uso. Obama Yamusa. Sida was Sida Sawo. Wadoma Kumayama Uso. Sida was Sida Sawo. Hero Meda was Yana Sawo. Oh, Fatawa. Obama Yamuso. Wasi wo Obama wadini. Imojana twame. Media me wafa. Awo. Obama wadini. Imojana twame. Me wafa. Awo. Yes, you Obama. Oh,
Yeshua me pasharado. Mera wasati ane wuduma. Wasrane ne suruma wasiesia. Eya wurade. Na wakrona ne wuso. Wakasama poframa yadi. Wasonya sasutu misawasawae. Wakasa prekunya menewa. Eba wudi ati ramayo. Okoto kori. Okoto kori. Okoto kori ye. Wadamasako. Okoto kori. Okoto kori. Okoto kori ye. Wadamasako. Wase wa ini bibatira sa siso. Wadene sabatira bekuma tira difa. Nanati asia ya frono si ya yo. Nanati asia ya frono katetie. Oya katake. Kutu kuria ye. Erade wabadi babo. Wabadi babo. Wabadi babo. Wabadi babo. Michael. Wabadi babo. Wabadi babo. Michael. Wabadi babo. Wabadi babo. Why the Cassian say your friend or see a dear you? What's your say your friend or can't say? Why I can't say? What's your Korea? The Radi Wabadi Babo. Wabadi Babo. Wabadi Babo. Wabadi Babo. Wabadi Babo. Wabadi Babo. We are going to Korea. What am I so cool? What am I so cool? Okoto kori. Okoto kori. Okoto kori. What am I so cool? My God. My God. Okoto kori. My God. My God. Okoto kori. Hey. Hey. Okoto kori. Oh. What am I so cool? What's in that coming so many wine? Some minutes on the window. And we are immediately one of the bar. And the answer of mine. Now so every day. Adia, no. Adia, be a say no. I don't know if I agree. Anybody to say no more. Shadia would at ye. Sadia, will be a Akuffo be samasi. Now baby I'm afraid. Every day do Morocco. Aye canidida. What's in a coming so many wine? And we are summit to the window. Media the water sipa. And the answer ramai. Now so a Buddha did ya. Adia no. Adia be a say no. I don't know if I agree. Anybody to say no more. And then when you're ready, Sadia, what you be a Nakago be some say. Hello, baby, I'm afraid. You're ready to Morocco. Aye, what's the mammy say? Yeah, yes, someone. Do a pabira, Nabaripo, Obieninas. I said, do to Tobrasoa. Now you're from Nabaripo, Nabaripo. God bless you. Why no one can baby? Now the one back ono de wo kọrẹ no osi wo beja ni aka ni won akọrẹ ba kunu aso wo ne so na ni je ne wo sini wo nyina esini na meti anu are na so mama ya ba wi me e mama ta ko si wo tira so wai sende wurade
Abusiano mi apamono. Afedia me frimo. Media menimo na me kra. Mesa metibiebo. Mesa metibiebo. Abena bono mesa ni metibie. Meni kami pebutani wedro. Na mesa koko sufi okuni mwono. Kristo sakami. Edia na betu mi amesa meti. Efisa mesiasa. Asitra bibiara mi wobune. Me preso mani do so mamitu. Ewo biara enya mi wubie. Eno timisa kwati mi adada ni mubie. Mesenya mesa pari bio. Pari bakura. Samesa meti. Abrabo meti saidia. Mesenya mesa pari bio. Pari bakura. Oh, Abi, God bless you. God bless you. See ya to mommy, me what's up for baby. Every pemi wo, yaria, was say any was here. Now soon yami I want I say. I know the old many moon was say, there be a radar. My esira, oh, yami mama esira. To mommy, me want a for baby. Every pemi wo, yaria, or say any was here. Now soon yami I want I say. Oh, my many was say, there be a radar. My esira. Oh, thank you, Jesus. That is now. Baby, I will be a wood here or Kumai 97.1. Thierry, say a radio wafa. Why no better me no word yes? Sister, me say a radio wafa. Why and no better me no word yes? Menu bakasa 5 minutes. Na mama wakwenya na Monday was a radiant monyam. Ebia na baby a wote no. Nipa kra hu mfaso e wo so. Tiere. Ebia na busia hu demu no. Abusia na kasa emu. Tiere. Besi baby a wote no. Ebia na abusia no omumu. But away say what do we betu awurade so. Now do any ato otumfo Nyankopon so a. Ni asai na apro na atete na ni bamfanya hwe no awurade be so. Business now was starting no. Wasase ne so a wawie ye be kase. Kristo what do hom ato ne so nti. Tiere. Ebe sabe ma otiefo bi ate asese. You are doing what to awurade so no. Ade nyinara. So we are uti okumai 97.1. Na wani da so nyina san. Me di Barima bi e kira wo se nimu ena nkwawo. Ono na oka kira mata se me ni owu sori ane nkwan. Tie me se oka kira mata se me ni owu sori ane nkwan. Ni obeji medino owuda. That's all pa. Obviously, I'm sorry. Sister, baby, I will tell you, the person who do yourself like Jesus. The baby, I don't know about me. I say, no man. Tieni American here. The baby, I anyhow. The baby, anyhow. I'll bet me about. Musutu na woman. You are letting me up wow, and Jesus Christ.
Yahu otumfo ni tumi. Everything yetimi body din say oyo otumfo. Oye danger. Asumdwe. Ye kwa ye bayi. Eye nadum. Tiye. Me say ye kwa ye bayi. Eye nadum. Ebinum adan papa esiwa. But nay aye ka say I'm the hospital bed so ketwe papa pain na we ye chance any pan nyansa pain na we nimu chain no sika pain e na wo chain no enti awie e den na wutia ma awurade e na wo so a wote ase sanya awurade na dom e ne mbobro hunu a sanya awurade adom a akadi pebi tete se yanu se ye ni akwanya se ye body di efisa de ne so a che di bia tie ewe ya me pesa me ka kire onyina ne se ye nyankopon e yo no kwafo na ono na oboa ye okay Mark chapter 11 na asambia esi wo ho no yes aye afrumba but me no ka say obi to say afrum no was it na afrumba bi a yasa no ya mantam no e wo fie no afitire abonten nipa fa no ya hye ya reject no but yes do betania Yes do all. o say mum ko sa kura ho samuduha bubehu afrum babia yasan ewo efie no afitire abonten ani babiara entina na so da oni anu onyam sister ebia sani a wonam yi wa braba wo boy eye nipa se woni onyam asa ebia no asama se unkran se Jesus ani onyam wo Kristo Yesu Yesu katira mo se samuduho na wo bi samu se adenti na mo ba besane na mon katira won se ne wo hiama awurade ya sister awei wo hiama awurade o emu wa bonfia mami kasa se mo kitira o se wa respect wo ho a obi a respect wo da di kan bu ho se wo tie bia na se ubu ho na se ni pa nyina po a awurade be chew Bible say wo du ho no wo ko hu ampa se afrumba no osa ho tie die radio no yokuman 97.1 twede ndi di maye yeni na wo du ho na wo hu no wo yesa wo san no wo nyankrofo bi bai tie die ebe bisa won se adenti na mo sani afrumba no Bible say what catchira won say ne hu hiama awurade saya wa de say wa brabo aka no wo bo na wa bo asai ne dia enya wiei me the message ma me bo kase say wo hu hiama awurade baby awo bia men kan wan wadro ne hu men sa wo akonfo and just to see a woman and can some emphata. Now a baby bar Bible said, Why am Ren, a rat by someone when young was sunny of room band in the coma, yes. A real so be said Sumbima, so be said Amnabima, so be some Putrabima, Bompire were yes, Bompire were yes, baby, I was sad, what Brabba says. Baby, I was sad. What do you say? Baby, I was sad. You move. Baby, I was sad. I brought one at the top of some. And what did you do with the kind of a foul? I didn't look at you. Bible said, what did you come out? Yes, yes, you didn't from banners of pet. And then when you're bad, and you say yes to power, Kumama. Yes to power, Braboma. And when you're the bow.
and when you're bed, or say, yes, to dinner from Banaso. Nipa nipi, echo fear, echo beyond back so, echo you to my papa, and the best self from set of from Banity. Now a young one said, well, yes, ye, but no more you have said, ya rejected on. Ni nipa fani ya shi ya omumuno or no theater to us e wi o tefo bi tell you nipa reject o abusuan reject o ejuma wo ya fa wo nya shi e wi ya awurade me sete o na so be sete wa e no nyama e wo Yesu Kristo mu no e bi be ba wo so mewu men kan wa no aduro men se wo ho se woni asori awurade awie ya. Sister, every year I get time. As I said last week, we catch it out. Say, Abraham, boy. When we are young here, I tell what I said. Then I catch it out. I say, Abraham, boy. When we are here, and we here, I tell what I said. God bless you. We will be able to follow us at the amount. And then, I am Monday. Yes, sir, Radiant William. Bebia ya braba ko do bia ne anim se awurade ebebam wa ba beboa ye ya ka kire awurade se oh awurade ya da wase sanya wa me hwe posters abubo krom Friday me hu ayi akase ana ye na metime kama na me du ba bia na ma bi se awurade se eden na me tua ma ho and then I'm Tiama. I have a person who compon now share. Say, then no Tiama Radi. Say, Radi said, and from our home here, 1 hour, we are 50 Ghana City. Shall we fear to do our Benya was assassin? If you said, now, shall bank account. Now I say, 1 hour times 1 week, 50 cities times 1 week. And I say, it is our name where we are, and now Papa be a witch, and then and when you be a war, and now what it be a by grace. As a South Southern William, man, your bonny, you be a license the amount 0551 66 77 55 0551 66 77 55 0270 19 19 71 and a 0205 18 81 87 48 02 70 19 19 71 and all that we are friend away WhatsApp line so but what's here Ofra my yeni na watch me so say ayayi enka awurade awei yesra awurade yesana nmonyam yesra awurade nmonyam oba so a mesra ho no low radio set no na afei kasima yeni a watch me so say ayayi enka awurade maye eni o maye awurade mesra o mi ni abeni udi sana okasa fi Okana na me kasa fi Nana ma okasa fi Akropong awie ye hye awurade enmonyam ben na ode ma awurade awie Baba radio say ode ba ko de mata Chamu tira ewe the dia Wula ni mu sada na hoye ma ai me tiwase a awurade de wo kɔ e de wo pa ga mu tina wo hoyi enafom na me enhira wo papa na me enhira wo se awie yi wanye boni ayeni 0551 667755 0551 667755 my yeni o my ka rade mesra o me nua ba ni udi ni sa okasa fi Asa Prime Minister Hansen Kasapio. Auntie Felicia, awie ni awurade ayeyen. Ne bamba awurade dia boyen. Abedu sawe. Se awurade no nyama.
Pejano na me sene ni nyam. Iye ni sira ne bebre e wona do yo de adem ni na gusia. Iye me da na se me pejano. Ni na ye bebre na iye se papa ahomi amehumi. So ka so odisika nka me ama prisi ade nka me nya bi kura mfam ano. Iye asidan ku pe na me de mano. Me da nya me afi e de ma wo ni mu team ni nyina. Me da nya me afi e de ma de u Pentecost asafo me nyina. Amen. So nyame enshira papa na onka ho se awie wa hu se wo be hye awrade anmonyam na wa hye awrade anmonyam ma ye ni o. Hello ma ye ni o. Debi san frebio me do obi fufuro to so ma ye ni o. Aye karade Me da se mi nua ba ni udi se o kasa fi udi di Millicent o kasa fi Akropong. Awie day and monyam na ode ma awrade awie. The radio secretary that is me as you now Amanfo Amen. Awrade so ma onko hospital da. Awrade be koso ahwe wo so. Na sika wo de beto aduro no. Awrade be ma ode ahye ni dia anmonyam. E wo Yesu din. Amen. God bless you. 0551667755. Yes, say awrade anmonyam a. Ye fi akoma mu nyirara. Aka kire awrade se. Awrade wan kuyen. Ye ne yemma. Ye ne yebusua. Wan kuyen. My ye o. Aye karade. Me nua ba ni udi ni se na okasa fi. Papa ye kra me na abna papa. Papa ti enkugwa. Ma bra okasa fi okugwa. Awie ede anmonyam na ode ma awrade. Anmonyam ba na ode ma. Me de awrade ase papa pa wo ban boso ko a ode abo me ni bisia. Na wa hye me ne ma atore mba info me preside elder Seth Budu any na bisia so. Na wa ma ye ho ama atom. Any year to members na ye de awrade ase papa pa mo ni awaya ma ye. San se na adum na ye mu ye. And I saw you, and I had to see us. But I'm not to be. I don't want to do. Amen. Amen. Nami enshira papa 0551 667755 0551 667755 0270 191971 0270 191971 and after 0270 no 191971 and your WhatsApp ubetimi afre enso e dia fa ho awie se wanya bibi anse awrade anmonyam wantimi amie wa no anka nkire awrade se awrade mi hyiraw na wanka nkire awrade se awrade me da wase a na eden wan na obehyira no ma ye ni o ayi karade o mi nua ba ni odi sa o kasa fi Kakra family doctors, kakra fi Akropong-Prestige. Akropong-Prestige yo. Doctors, awie enmonyam ben na wodi ma awrade awie. Awie fi ye de nyame ase, efi amefima kuma mu na de nyame ase. Awrade ahwe me ne me ma ne mabusia so. Ena den so afa de enkwat. Na se ye da na se bebre, se ne wa ya ma ye dozo. Ye ka se ye dana Yadana Sibebre Adomiti. Amen. Amen. Mo wayade 0551 667755 0551 667755 0270 191971 020 5818748 Bogram America clear way anyway maybe I for friend be mienu metimi afa course be mienu bi pe na afa ye de asi enti fa wanu anyam fa ma awrade tianiye se wantimi ansira awrade a why na udi nsira be kwakoma no nnua nsuo abo dabi awie ni osafata se ye shira no ene awrade ye nyankopon enti obawura man wa shira awrade shira no pagya no ye ni din kase ka kire ni se awrade medawase se awie wa hwe yen so na watwi yakọ asiapa aba be shase ene Monday enya di pa nyinara ena nedai ebeto
na so awurade ni tumi ene na nmo nyam nti ena sabri yagusu a yete se ne ote me ka kire o se ba bia wo biara kasafide no yakoma 97.1 se wodo kasafide na to a eya awurade adom ne mobro hunu nti ena wokusu a wote se ne a wote no nti na wie ene onyam nyinara eye awurade nyankopon edia enche bia no na masore so ebre no esi metimi fa course ni bio enti me the course no asia but guy se ojefu bi eni baabi enka ye awurade Yesu Kristo ho metimi fa wonto so yentimi fa wonto so ojefu bi ni baabi enka ye awurade Yesu Kristo ho kai se radio no ye Okuman 97.1 Okuman radio 97.1 Baby Facebook, YouTube, Okuman Radio 97.1. Me producer Ujira Mechi na awia opia piame na opia pianoma edikum mame. Zigi B and a dozen so edena yi no aba ne way no. Na baji se no odi aba. Nyame sra se awia yi odo kasa fidie no edeto a SB anointed otumba se min kanchira o se nei se o pese o siesie o ka papa dia. For when he factory SB anointed otumba service on be hwe no makeka no ma nyina asim na afi o ma hwe no ma ye bibia ma o abriw Akropong Christ Apostolic Church asodan enchen ene me bo nka ye se o pese o ba na oni Okuman ye bedi dwa ye bri ya promo di atowa ma ade biara o ton sa o ba ye be hwe ni aye e dia ma ene me ba Abigail e ha na Michael eni dua me enso ha of course David emi keyboard ne so edi my producers no mienu Donzi eni Ziggy ye ba be ko me dey edi that's a producer fireman nyame yadoma ye be ba me no wase abeto aso yes bobra papa sum nyame ye na di nokre na ebesi ye peace Sharon Patro Midin the Danny Miracle International Keyboardist Akuffo we ye Okuman FM 97.1 me patro ya tune every Monday, Wednesday and Friday bia nefato Okuman FM